namhlanje le ngoma le kakhuzani ethi waxovizwe. Le ngoma leyana ufalabo uhlulekile ukuyivika. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami uVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu ongumhlaziyi ke laphana aphinde eshaya isiginci laphana enkundleni yokuxhumana eyochungechunge ngamavidiyo ahlekisayo uTikTok. Vundulule ekade singakunakile ke laphana wengane zakwethu ukuthi ufalabo laphana wayigeja ingoma kakhuzani ngenkathi ashaya lengoma ethi waxovizwe iyafana nalena ethi enabaxabene bonke. Mina angifuni ukuthi ngilokho ngimosha idatha ngikhuluma ngento ongayizwa. Ngale ukukhuluma khula ke siyidedele lensizwe uyizwe ukuthi kade ithini ngenkathi ihlaziya le ngoma kakhuzani. Ninjani kodwa? Ake ngikhulume bafowethu. Ngikhuluma nje angiyilwi bafethu ungangizwa kabi angiyilwi but ke ngizwakalisa unganami kwami njengomunye wabalandeli bakaMaskandi ngoba phela ngisengumlandeli mina ngiculi ngumlandeli so ngizwakalisa unganami kwami ngephutha elenziwe ufalabo kule album kakhuzani le egcina ukuphuma. Ufalabo laphana uhluleke ukuvika ingoma ebezifuna ukufana nezinye zengoma eseyedlule noma esezake zaphuma kukhuzani. Okay, ingoma engizokhuluma ngayo namhlanje le ngoma le kakhuzani ethi waxovizwe. Le ngoma leyana ufalabo uhlulekile ukuyivika ifana nenye ingoma eyake yaphuma kakhuzani lena ethi iphume lapha kwi-album inhloko nesikhanti nansi lehle-ke yibo laba ababengithuka buka namhlanje sebaqabene icabanga kanjani le ngoma uyidlale kanje ufalabo uyayizwa iyazisho nje ukuthi ishoko iyafana le nto efanayo bafowethu. Yazi umehluko la kuphela ileli ikhona nje lelithi kule ngoma eyayithi bona bengithuka yayithi wajika kaleli ikhona kule sevele wajika kaleli lithi ujike kanje kanti lapha wayithe so iyafana lento lena iyafana bafethu. Uhlulekile ngokwami mina ukujaja noma ngokwami ukulalela uhlulekile kungeyona yodwa futhi zikhona nje ezinye ezithi azibe ingoma eseyedlule kiyo le album egcina ukuphuma. Mina uba kwakuthiwa yimi owayidlala le ngoma le ngangiyoyivika mina ngangeke ngize ngidlale ifane naleyo. Le ngoma iyazisho amabheke ngakhona ayazisho nje waxovizwe ufuna kufa abantu waxovizwe isiginci kwafana nje sisho lento isho amabheke ukuze into ingeze ukufana. Ngicabanga ukuthi nizoyiza bafethu ngicabanga ukuthi nizoyiza angikho perfect angifuni ukuzibeka ngathi ngiperfect but lento engikhulumayo ngisho ukuthi nizoyiza nokuthi ukuthi athi iyafana lento lokho nje bengifuna ukudlulisa abafethu ngidlulisa unganami benze iphutha impela laphana. Ngisana ukusibuyisela into esizaziyo bafethu sana sibuyisela ingoma esezake zaphuma vikani ingoma uzuthi ifuna ukufana nenye ivike zama indlela okuyijika.